igitondo cyiza nshuti bakunzi ba Home News TV, turabasuje ho muri hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Turi ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Tugiye kwibanda rero ku makuru atandukanye harimo aragarukwa mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho mu bice bitandukanye imirwano yongeye kubura. Mu bice bya Rugezi hongeye kumvikana amasasu menshi cyane. Abasirikare b'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo barashe amasasu menshi atagira ingano, bitera ubwoba bwinshi abaturage no kwikanga. Turaza kugenda tubigarukaho, turibuze kandi kubabwira ibyinshi bikomeje kuvugwa muri teritwari ya Rucuru, tubabwire ndetse no muri Masisi, mu mujyi wa Goma byitwaye bite, Bukavu, Vira ndetse n'ahandi. Turaza byose kugenda tubigarukaho. Turaza kugaruka ku bindi biri kuvugwa mu bice bigiye bitandukanye by'ubu burasirazuba bwa Kongo, ariko turibuze guterera akajisho no mu yindi navuga ngo migi itandukanye ya hano muri Kongo. Turaza kandi kugaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa hano mu Rwanda. Bamwe mu bayobozi batabashije kurahirana na bagenzi babo barimo Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda. Turaza kurebera impamvu cyase turaza kubabwira impamvu uyu minisitiri ndetse na konsole batifatanyije n'abandi mu muhango wo kurahira, cyangwa se mu muhango barimo ku munsi w'ejo wo kurahirana na bagenzi babo. Reka mbashimire rero abantu mwese mudukurikirana mukanda subscribe, abantu mwese mubana natwe umunsi ku munsi, nizere ko mukomeje kugubwa neza. Reka dushimire abantu mwese muri mu bice bitandukanye by'u Rwanda, bari mu Burundi, Uganda, Kongo, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi muri aka karere, abari Burayi, Amerika, Aziya ndetse n'ahandi. Mwese twizere ko mumeze neza cyane. Munyemere rero amakuru yacu tuyanzikire hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru tugiye kwibanda cyane ku mirwano yabereye muri Rugezi. Amasasu menshi yongeye kumvikana muri ibi bice, bitera ubwoba bwinshi abaturage ndetse bamwe bahitamo kugenda bahunga kuko ibyahaberaga byari biteye ubwoba cyane. Muri ibi bice n'ubundi bya Rugezi, aho ugiye hose uri gusanga ibirundo by'ibitoryi ndetse n'amasasu menshi cyane yanyanyagiye hirya no hino muri ibi bice, aho bigaragara ko rero habereye navuga ngo ikintu kidasanzwe. Amakuru rero n'ubundi haturuka muri Rugezi mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa komine ya Minembwe, avuga ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zafunguye imbunda zabo icyarimwe, barasagura mu kirere amasasu atagira ingano. Bikubiye n'ubundi rero mu butumwa bwanditswe n'umwe n'ubundi mu baherereye muri kariya gace ka komine ya Minembwe, aho yagize ati byatuburiye navuga ngo uburyo cyose twabiburiye uburyo kandi binadutera ubwoba bwinshi, ndetse abaturage benshi baracyakomeje kugenda bihishahisha bitewe n'amasasu menshi y'ingabo z'igihugu cya Kongo ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. N'imitwe myinshi rero ifatanyije n'ibi bihugu byombi, irimo FDLR, Wazalendo ndetse n'abandi batandukanye, bakomeje kurasa rero amasasu menshi cyane muri aka gace. Uyu mugabo rero waduhaye amakuru yongeye agira ati bamaze hafi amasaha menshi cyane barimo bagenda barasagura amasasu menshi cyane mu kirere aho babonye hose, kandi nta muntu urimo kubasubiza. Turi kugira ubwoba bwinshi cyane kandi turi kwikanga dutekereza ikiri kubatera ibyo ngibyo tukakibura. Ahagana n'ubundi igihe cy'isaha z'igicuku zo kuri itariki ya 25 nibwo bakomeje kugenda barasa ndetse guturuka no ku munsi w'ejo bakomeje kugenda barasa ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo. Ibintu n'ubundi nuko byatangiye. Amakuru kandi aragaragaza neza ko bari kuyarasira n'ubundi ahitwa ku Ihene hafi yo kwa Sabine, ndetse ni mu gace ka Rugezi, ndetse hagenzurwa n'uruhande rwa AFC 23 ndetse na Twirwaneho. Bivugwa ko rero izi ngabo z'u Burundi ziri kurasa amasasu menshi cyane kandi nta muntu uzisubiza. Abandi bakomeza bavuga ko rero n'ubundi ngo baje muri patrouille, mu kugera rero n'ubundi ngo hariya batangira kurasa amasasu menshi cyane, nta n'umuntu bahanganye nawe. Ngo nk'uko rero n'ubundi aya makuru akomeza agenda bivuga, ngo nuko habaye n'ubundi ukurasa kudasanzwe ndetse binatera ikikango abasivili hafi yaho ngaho, ndetse M23 ntiyigeze isubiza, Twirwaneho ntiyigeze isubiza. Baracyakomeje gutegereza abaturage barebe igikurikira.
irirasagura rero n'ubundi ngo rije rikurikira rero uruhande rwa leta rwazindutse n'ubundi nabwo kuri iyi tariki rugabaha ibindi bitero mu nkengero za komine za centre ya komine ya Minembwe ndetse aho bita kwa Sekaganda naho bita ku Kivumu. Ahangaha rero naho habereye ibitero bidasanzwe aho n'ubundi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta zabyutse muri iki gitondo zigabaha ibindi bitero bikomeye cyane, gusa ni ibitero twirwana na 23 bivugwa ko batangiye gusubiza inyuma yuko n'ubundi habanje n'ubundi kubaho ihangana rikomeye cyane. Kuri ubu ngubu rero n'ubundi ngo umutekano usa n'utangiye kugenda ugaruka, ariko ntabwo biraza neza. Abaturage n'ubundi ntabwo barasubiza umutima mu gitereko, baracyakomeje kugenda batinya. Reka tugaruke gatoya rero mu Rwanda, dukomoze mu Rwanda gatoya aho bita Juvenal Marizamunda na Konsore. Abangaba bombi ntago bitabiriye umuhango w'irahira ry'abaminisitiri n'abajyanama ba guverinoma kuko bari mu butumwa bw'akazi hanze. Abenshi bari bagize ubwoba bikanga ati se noneho habaye iki cyatumye aba bombi batabasha kwifatanya na bagenzi babo, ni iki cyateye se babakuyeho? Ni byinshi rero abantu bari bakomeje kugenda bibaza icyaba cyateye cyangwa se cyaba cyatumye uyu minisitiri w'ingabo ndetse n'uyu minisitiri w'umuryango batabasha gufatanya na bagenzi babo mu gikorwa cyo kurahira. Abarahiye rero umukuru w'igihugu yabahaye navuga ngo amabwiriza navuga ngo ubutumwa bugira buti ikintu cya mbere ni ugukora ibintu biri kurimo, ibintu wiyumvamo, ibintu ukunze. Ati biramutse bitakurimo tukaba tukubona inyuma ko bikurimo cyangwa se ubishoboye nyamara ntabyo ushaka, n'ubundi nta kintu cyagerwaho ndetse nta n'icyakorwa. Ati ikintu cyose n'ubundi wagerageza gukora kitakurimo nta na kito cyagerwaho. Ati waba ufite ubwenge, waba ufite ubushake, waba ufite ubushobozi, waba warize, waba utarize, uramutse ugiye gukora ibintu utiyumvamo bitakurimo n'ubundi byarangira nta kintu na kitoya kibaye cyangwa se nta kintu na kito ugejeje kuba uri kuderivaringa cyangwa se uri gusavinga. Umukuru w'igihugu rero yavuze ko bagomba kumenya ko barimo barakorera igihugu, batarimo barikorera ubwabo, barimo barakorera igihugu cyabo, barimo barakorera abaturage. Bagomba rero gushyira imbere inyungu z'abaturage ndetse n'inyungu z'igihugu mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kurushaho kugera kuri byinshi kandi barusheho n'ubundi ku byo bari barakoze ubushize cyangwa se ibyo bagenzi babo bari barakoze. Ku mwanya wa mbere rero warahiye mbere y'abandi, wabimburiye abandi n'ubundi ni minisitiri w'intebe mushyashya uwo bita Justin Nsengiyumva, hagenda hakurikiraho n'abandi baminisitiri bagiye batandukanye. Bigaragara byo rero nuko n'ubundi indahiro z'aba babiri batabashije kurahira ziri buze kuza kwakirwa n'ubundi ubwo bazaba bavuye mu butumwa bw'igihugu hanze y'u Rwanda, ubundi nabo umukuru w'igihugu akazakira indahiro zabo. Tugaruke gato muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ubundi imirwano yongeye kumvikana mu bindi bice bitandukanye birimo teritwari ya Masisi. Iyi teritwari ya Masisi nayo ikomeje kumvikana mu rugamba, iminsi igiye kuba 3 yose barimo bararwana, iminsi ibaye 3 nta rugamba rudahagarara, barwana non stop mu bice bigiye bitandukanye by'iyi teritwari. Abaturage bo muri ibi bice bitandukanye bimaze iminsi beramo imirwano, abenshi bahungiye mu yandi materitwari, abandi bakomeje kwifungirana mu nzu. Biratangazwa ko ibikorwa byabo byamaze kuba bifeiringa, ama business yabo harimo arahomba, ndetse kandi biravugwa ko abatari bake rwose bamaze kuhakomerekera, amazu yabo yarasenywe, yarangirijwe ku buryo bugaragara. Abaturage benshi rero bakomeje kugenda binubira izi ntambara. Tugaruke gato ku ruhande n'ubundi rwa 23. Uru ruhande rwa 23 rumaze gusohora itangazo ruvuga ko rudashobora kongera gusubira mu biganiro by'Doha muri Qatar, ni mu gihe haburagaho gatoya izi mpande zombi zikongera guhurira n'ubundi Doha muri Qatar. Iki cyumweru tugiye gutangira nibwo bari guhurira n'ubundi Doha muri Qatar, bakongera ngo kugira andi masezerano bagirana. Ariko uyu mutwe wa 23 watangaje ko igihe cyari cyo cyose leta ya Kongo itaramara kurekura
itararekura imfungwa zabo zigera kuri 700 ndetse ikureho n'ibihano yafatiye abayobozi babo birimo n'ibihano by'urupfu ngo ko batazigera basubira mu biganiro na leta ya Kongo. Ibi byatangajwe rero n'umuhuzabikorwa uhoraho w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo uwo bita Benjamin Mbonimpa, ndetse ni nawe wari wasinye ku masezerano y'ubushize. Ibi byose rero yabigarutseho nyuma yuko n'ubundi hatangiye guhwihwiswa ko cyase batangiye kuvuga ko na Joseph Kabila Kabange yatangiye gukurikiranwa no kuburanishwa kugira ngo afungwe cyangwa akatirwe urwo gupfa. Uyu mugabo rero yamaze kuba atangira, navuga ngo yamaze kuba atangira kuburanishwa nubwo adahari, yibereye mu mujyi wa Goma. Uyu Joseph Kabila ibihano byatangiye gutangira ku ruhande rwa leta. Barimo baravuga ko ari umugambanyi yifatanya n'umutwe wa 23 ufite gahunda yo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Baravuga ko rero akomeje kugaragara mu bikorwa byinshi byo kubangamira ituze n'umudendezo bya rubanda, ibyaha byinshi bitandukanye wabaye perezida wa Kongo Joseph Kabila arimo aragenda ashinjwa bitagira ingano. Turaza rero kugenda tubigarukaho mu kanya gato kari imbere. Imana ikomeze ibarinde, mukomeze gukanda kuri subscribe, mukande kuri like, mudushyigikire mukanda kuri notification, mutwohereze ibitekerezo byanyu. Mutwibutse rero ibyo mwifuza, yaba ibitekerezo byanyu, inyunganizi ndetse abanenga n'abashima, mwese ni karibu muri section ya comment. Turasubira mu kanya kari imbere. Ciao ciao.